Yenzeka leyo nto mfethu. Manje labantu abawo-left badla ngo-left futhi. Shuthi u-left isandla sabo sokudla. Kunento ephambene la ngabantu abawo-left. Kumele bayisukumele le nto. Nalaba abadla nge-fork and knife, abadla ngezandla zokudla, shuthi banezandla zokudla zodwa. Shuthi bano-right bodwa. Ingakho ngakhetha ukuthi nje ngiyidlele ngo-right bodwa. Into yokuqala engoyilokhuza engoyisho uma ngihlangana noJesu masibonane hawu enkosi wasizwa waqhamuka yazi asikhali lesi asi-right lesi kwenzakalani lesandla nkosi kwenzakalani la yini esingaza lesandla ngoba phela nenkosi nayo ihlezi ngasokunene saNkulunkulu kwenzakalani ngo-left.